Iza mene se nalazi lažni McDonald's. Točnije, mjesto koje je nastalo prije McDonald'sa, a to se zove McPers. Znači, McPers je nastao 1890. Bogata tradicija i preko 100 godina iskustva doveli su do kombinacije prepoznatljivog vizualnog identiteta, odnosno do izgrađenog brenda McPers, bogatstvo okusa, svježa priprema i prihvatljive cijene. Kaže, 1890. godine su naši pradjedovi radili kao farmeri u polju i zbog zahtjevnog tempa života i stresa koji je ljude uništavao više nego rat, odlučili su se na udruživanje i osnivanje objekta brže prehrane. Tada je u prosjeku 90% prehrane činio grah, dok je priprema i kuhanje trajalo satima, a nus pojave nakon objeda su bile zastrašujuće. I onda je pala odluka, radit ćemo hranu i zvaćemo se McPers. Sam naziv McPers je nastao na način da su prva 3 slova naših prezimena, Perc i Perlić, bila ključna u stvaranju brenda McPers. A tada je riječ Mac na starorudeški predstavljalo navrati ili baš te lijepo vidjeti. Ovo je actually zanimljivo. I tada je krenulo bez prestanka sve do dana današnjeg. Kasnije kroz godine se saznalo da je neki Amerikanac uzeo Mac u svoj naziv. Da li je to McDonald's, ljudi? Ali na engleskom se Mac piše MC. Međutim, to nije omelo naše starije koji su usprkos tome i dalje nastavili sa kvalitetom, a ne kvantitetom. Upravo radi toga danas imamo brand McPers koji je zaslužan za kvalitetu koju nudimo gostima. Ovo je prezanimljivo. Znači, McDonald's je kopirao zapravo McPers. McPers je nastao 1890. kao što ste čuli priču koju vam je Karla ispričala o McPersu. Danas mi je misija da vidimo da li je zapravo McPers bolji od McDonald'sa. Moje iskreno očekivanje je da će biti bolji i ono što želim probati je nešto slično što uzimam u McDonald'su, recimo Big Mac meni i sa strane neki nuggets, znači nešto u tom kontekstu sa sokom. Vidjet ćemo, znači, razliku u cijeni, razliku u kvaliteti i generalno da vidimo kako to unutra izgleda. Ja mislim da je unutra onako stari američki stil, što izgleda jako fora. Tako da ćemo malo snimiti prostor. Ostavite svi like na video i zapratite. Idemo unutra. Koji bi ti rekla? Hamburger duplić, to je kao... Kako? Hamburger duplić? A kao 2 hambija. To bi kao Big Mac bio, da. Pa po meni da. Hambi poker, gledaj, hambi poker, hambi s 4 vrste sira. Kaj peče go zelju to. Gledaj, po meni imamo obiteljski klasik. Ovo Pepsi ili Meta, top. Joj, ja bi Miranda. Pardon, da. Znači hambi za nju i blagi. I 2 McPers. Koji su prvi dojmovi? Znači, što se tiče ambijenta, predivan. Imam fakat feeling kao da sam u onim Old Betty retro restoranu. Kao da smo u nekom starom američkom restoranu. Koje su to godine bile? Kad je ta Betty bila i te kućanice i to sve. Koja je to godina? 50. Moguće. Pošto Karla nije bila sigurna za umak, onda su joj dali ovaj McPers umak, njihov original, da se isproba. I kaže, lijepa riječ sva vrata otvara. Stalno to govoriš, što ne znam. A koja je bila lijepa riječ? Lijepa riječ? Koju si lijepo riječ rekla? Molim. Nisi rekla molim. Uglavnom, za sad dojam i iskreno bolje se osjećam nekad sjedim u McDonald'su. Da. U McDonald'su se osjećamo kao da nisam onako puštena. I bude i puno ljudi i nije neki vibe, nema neku atmosferu. Ovo baš ima onako chill atmosferu. Da, iskreno meni isto ljepše i baš je nekako, evo, dosta imaš tu za zavalice, nekako mirnije je i znači ovo je kao izgled starog televizora, zapravo ima gore projektor, ali vjerojatno kad je mrak tu se stvarno može nešto gledat. 10 od 10. Znači ljudi, ovo je burger, ja ne znam sad koliko to vama izgleda veliko, evo ovo je čaša pokraj njega. Znači, veći od čaše. Evo, ovo je mobitel, znate koliki je mobitel, znači pogledajte i koliki je taj burger. Znači, evo, širinom. I sad pokazuju sve. I umaka, i pomfrić, i sve tak nek lijepo na kako dobro izgleda, gledaj kako pomfrić tanak, kod Megić. I gledajte kako dobite pomfrić. Mislim, to su neki kao detalji, ali on isto donosite... Ovo su ti neki detalji kao, tipa kad radite te krompiriće, ali puno znače, kao mala stvar, ali puno znači. Nije burger, ovo je... burger. Evo, i ovo je moja piletina El Toro, pogledajte unutra, sa umakićem i isto sa pomfrićem. Jedva čekamo ovo napadnuti. Ovo je meso. Da, 2 mesa. Izgleda predobro. Ne, ovo između kruhić još. Evo, usporedit ćemo ga sa glavom, stvarno. Uvijek moramo uspoređivati s glavom. Ovako. Ovako. Da, tu se negdje. No, ovo ne mogu napast osnovu.
Taj dio, da. Zla, predobro. A znaš šta je još? Predobar je. Predobar je. Ja se ne bi čudila da on daš 9,9 već sada. Iskreno. Polako. Pa kad me zanima, A predobar. zagrizi lijepo. Onak domaći burger, ono pravo meseko, salatica. Gledajte, ima onako tanki pomfri kao McDonald's. Ovo ti ja mislim ovaj McPer, ne. Signature njihov umak, McPers umak. Ja ću vam probati McPers umak. Da bi topi umak, ne možeš probati s pomfrijem. Realno od ovoga se najede čovjek i od 100 kila. 100 kila je gorila. Ovo nema teoretske šanse se pojesti, iskreno. Meso savršeno pečeno, onako tanko, bogato nafilano, znači puno salate, puno sastojaka. Meso je baš ukusno, znači baš je ukusno i pecivo je božanstveno. To sam baš htjela reći, kad je pecivo dobro, odmah ti je burger onak I u sredini je još kao lepinja. Vidite, lepinjice, u sredini je jedna lepinja koja mi još onako hrska i razdvaja malo to da se ne raspada. Još neću dati ocjenu, sad ni Karla preuzme pa neko ona. Probati piletinu El Toro. Nafilali smo ju sa svačime, stvarno je. I imamo, samo da pokažem, hambi umak. Evo, isto jedna dobra stvar je što dođe već poluodpakirano, tako da ja doslovno mogu samo krenuti jesti. Koja su ti očekivanja? Ma, očekivanja, 10 od 10, brutalno izgleda. Dobro. To čim zagrizeš, to znaš da li je dobro ili nije. Ovo je presa. Isto ogromna, samo da se zna. Nije, ti imaš malu glavu. Nemoj da papir pojede. Da, nemoj da papir. Stvarno, sad ovdje ne valja. Što ovdje ne valja? Dobro. Tortilja je stvarno dobra. McPers je mješavina hambi, umaka i tartara. Stvarno, ako se želite doći negdje lijepo najesti, provesti tipa na lijepi dan ili lijepi date, ovo je mjesto. I nije toliko skupo. Neće sad cijeli dan to ljudi sjediti. Ja bi. Toliko je lijepo i ugodno. Donesi si PlayStation Portable i igraš. To. Evo pitanje za vas, ko je došao od ovog dijela, sada napišite što mislite koliko smo dugo on i ja zajedno. Ne brak, nego koliko smo zajedno. Kakve to veze s burgerom? Reću vam ja, previše. Nisam posjedio, tako da je dobro. Ja sam rijetko oduševljen, ali iskreno s ovim sam baš oduševljen. Stvarno je fino. Za količinu 10 od 10. Stvarno, mislim da je ovaj burger tipa 11 eura ili 12. Ali bratu, ti za 12 eura dobiš ne burger, nego burgerčinu. Bez priloga bi se najeo. Da nisi samo za pomfri, najeo bi se. Meni je onak 10 od 10. Ja nemam problem dati za A burger? Burger je savršen. Ali više volim tortilje, pa ću burgeru dati 9,8. Nos ti postavim. Ocjena za uslugu 15 od 10, savršeno. Sve što nam je objasnila. Dala čak da probamo umak. Da, čekali smo 5 minuta, odmah je zazvonilo. Vrijeme je za kaktus piletinu. Umočimo, mora ići u McPers. Ne umočimo, nego tunkamo. Nauči se razgovarati. Ok. Prženi wonton, ko zna, znam. Priča gluposti, nikakav bonton, ovo vam je piletina zamotana u tijesto, savršenstvo. Ovo mi je 10 od 10. Nadam se da ste ogladnili od ovog videa. Jer mi nismo sigurno više gladni. Najeli smo se za 3 života. do preksutra, ne znam ni šta ću sutra snimat. A svima što ste bili sa nama, McPers je službeno bolji od McDonald'sa. Nije mi žao McDonald's. McDonald's na spavanje.